أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan Tafsirul Muyassarning o'zidan darsimizni davom qilgan bo'lib, Hud surasi 46 oyatga kelib to'xtab qolib ekanmiz. Shu yerning o'zidan yana darsimizni davomlashtirishga tirishimiz. A'udzu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. صدق الله العظيم.
Ayet-i Kerim'den kısaca Uygur tercümesi. Allah aytdi: Ey Nuh, u men nejat tepishni va'da qilgan oilangdagilardan emas. Uning amali yamandır. Sen aniq bilmagan narsangni mendan so'ramagin. Men sening johillardan bo'lmasligingni nasihat qilaman. Nuh aytdi: Parvardigorim, men bilmagan narsani so'rashdan sening panohingga sığınaman. Eğer bana mağfiret kılmasan ve rahim kılmasan ziyan tatquşlardan bulunman. Eğitildi ya, yani Allah etti. Ey Nuh, sana sen bilen kemidi bille bulganlarının bir kısım evladıga biz taraftan nazil bolgan amallık ve bereketler bilen kemidin düşkün. Ularning yana bir qism avlodini hayoti dunyodan bahramand qilamiz. Andın ular bizning qattiq azobimizga duchor bo'ladi. Ey Muhammad, ana shu qissa g'aybga oid xabarlardandir. Sana uni vahiy qildik. Sen va sening qavming buningdan ilgari uni bilmaydinglar. Sabr qilgin. Shubhisizki, yaxshi oqibat taqvodorlarga mansubdir. Ad qavmiga ularning qarinishi Hud navbatdiq. Hud aytdi: Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Sizlar Allohdan g'ayriga cho'qinish bilan faqat Allohga yolg'onni to'qishlarsizlar. Ey qavmim, men tabliğ uchun sizlardan ajr so'ramayman. Bana ajr berishni faqat meni yaratgan Allah ustiga olgan. Sizlar tushunmamsizlar? Ey qavmim, Parvardigoringlardan mag'firat tilanglar. Andın onunğa tövbe qilinglar. Sizlarga u ko'p yig'in yog'dirib beradi. Sizlarga teximi ko'p quvvat beradi. Sizlar gunohga cho'mgan holda mening da'vatimdan yuz o'rmanglar. Ular aytdi: Ey Hud, sen bizga o'zingning rostligingni ko'rsatadigan hech qanday ro'shan dalil keltirmading. Sening so'zing bilan biz ilahlarimizni tashlatmaymiz va sening payg'ambarligingga ishonmaymiz. Xo'sh, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. قال الله يا نوح إن ابنك الذي هلك ليس من أهلك الذين أحدت وعدتك أن أنجيهم وذلك بسبب كفره وعمله وعمله عملا غير صالح وإني أنهاك أن تسألني أمرا لا علم لك به إني أعدك لئلا تكون من الجاهلين في مسألتك إياي عن ذلك. Allah subhanahu wa ta'ala şunda hitap kıldı ki: Ey Nuh, çokum senin alak oğan oğlun men sana ulanı kutkuluşku vədi kan senin əhlin sana ait senin balvaqlarından emas dedi. Aşındaq oluşu u o'g'lininki kofir bo'lganlik sabab bilan va yaxshi amal qilmaganlik sabab bilan cho'qim man seni seningdan hech qanday iningga xabar bo'lmagan iningga ilm ma'rifati bo'lmagan bir ishlarni so'rab qilishingdan cheklayman. Cho'qim man shundoq nasihat qilmanki sen bilimsizlarni qatoridan bo'lmasliginglarni nasihat qilib nasihat qilaman. Seninki
Şu mesele, oğlun doğurda menden şu sorgan sualın bilen bilimsizlerinin katardan bu kalmasınlarını kana kılım ben nasihat kılım ben. قال قال نوح يا ربي إني أعتصم وأستجير بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإن لم تغفر لي ذنبي وترحمني برحمتك أكن من الذين غبنوا أنفسهم غبنوا أنفسهم حدودها وهلكوا. Nuh Aleyhisselam etti. Ey Hudayım, çokum men sana eslip sendille panalık talep kılım ben. Sana yölenim ben. Demeden menin işkandak elim marifitim. Ona bir bilgim bulmagan nesledin sorap kılıştın. Sana sığınıp sana yalvarım ben. Sana eslim ben. Eğer meninki muş sualımı qarta, menin muş çıkıp kalgan sebi noksan hatalığımmış günahimni boptu kılvatmısan, rahmetinle bana rahim kılmasan, men üzüge ne aldıgan, muşundak bop kalım men, minellezine gabenu, bop kalım men, andak bükşlerini katarın ki, yani aldı de, gabenu, nakasa ve hada mende. Aldı da ola öz üzne özlerinin çoğu nimelerden aşşu öz üzne aldap gabonu anfusahum hududaha yani özüne nefslerininki nesibistin üzne aldap halak oğullarının katardan bup kalım ben. Eğer sen kaçan mene bup kılıp günahını mağfiret kılsan ay Hudaym. قال الله يا نوح اهبط من السفينة قال الله يا نوح اهبط من السفينة إلى الأرض بأمن وسلامة منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وهناك أمم وجماعات من أهل الشقاء سنمتعهم في الحياة الدنيا إلى أن يبلغوا آجالهم ثم ينالهم منا العذاب الموجع يوم القيامة. Allah Azze ve Celle şuna dedi ki ey Nuh sen bu parkuttin ziminga sağ salamet biz taraftan aman ihsanlıkla düşkün ve sana bereketlen biz taraftan bereketle olan bu ziminga düşkün. وعلى أمم ممن معك وسملا بوغم مشو فرق تكلاولا بالله أنا مش سمجو بر أملك سخ سلامت بركة فلان شكل بيادم başka bir haklımı var. Layık bir şorpaşana, taleysiz, baksızlardan ibaret. Biz ulanı dünya tirikçiligide azgına gollap huzurlandırıp koymayız. Ulanın ta muş dünyadan hoşuşup eceli tügen kadar. Anandın kim biz taraftan ulağıço kıyamet günü iş üyede. Naati kattık, naati elemlik, muşundakço kakşat kuç bir azap ulağı yetidu. Tilkel kıssatu leti kasasnaha aleyke eyyuhar rasulü an Nuhin ve kavmih هي من أخبار الغيب السالفة نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا البيان فاصبر على تكذيب قومك وإيذائهم لك كما صبر الأنبياء من قبل إن العاقبة الطيبة في الدنيا والآخرة للمتقين الذين يخشون الله. Bu vakalikni biz sana Peygamber aleyhissalatu vesselam bunu biz sana sözlep kısık birimiz. Bu kimnin vakalik diye degende Nuh aleyhissalam ve bunun kavimlerden boğan vakalikti. Bu olsa ilgek ümmetlerinin gaybi bir haberlerden bu ahval. Bu ahvalını sana sözlep birimiz.
Bunu biz sana vahiy arkalık bildirimiz. Sen bunu ve senin kavmin bu bayanattan burun bunu iş kalsın bilmeydinler. O kişinin nurgulmayında kapılık, nurgun aziyet, nurgun istihza, suhriyet kavmi tarafından muşundak ahanet tatkan kavmi tarafından nurgun muşundak jo hakaret küçük kılgan. Onun sabır kıygan. Onda hoğat sen mi şu kişinin özünü Nuh Aleyhisselam'ın özünü ülgelep sen mi sabır kıygan senin kavminin seni yalgan çıkağını kırtta ve o kavminin jo sana ahanet ve izabagini qarta sabr qilgan. Oyun tugmadi. Davomi ish bundan keyin bu dunyoda tatmin xapligidan boshqa u dunyoda nurg'un ko'gilik va ularning. Ana qo'ygan ekan sen bunaqa o'zingni tuyushtirib qo'yib yurmagan sabr qilgan. Qandaqki bundan burungi payg'ambarlarmi sabr qilgandek. Keyingi xushallanarlik g'alaba dunyo oxiratdagi. Allah'ın korkuduğun takvadar kişiler üçündür. Ve arsalna ila adin ahahum huda. Kâle lehum ya kavmi. U'budullaha vahde. Leyse lekum min ilahin yestahiqqul ibadete gayruhu celle ve ala. فأخلصوا له العبادة فما أنتم إلا كاذبون في إشراككم بالله. Biz at kavmiga, at kavminin qarindoshi bo'lgan, at qavmining ishidan chiqqan shu nasldan bo'lgan Hud alayhissalomni payg'ambar qilib avatdiq. Hud alayhissalom bu at xalqiga shunday dediki, ey xalqim, ey mening millatim, Allohga ibodat qilinglar. Birla Alloh bilan boshqaringlar. Alloh bilan qulchilik qilinglar. Sizlar uchun ibodatga loyiq bo'lishga başka Allah Celle ve Ala'dan başka hiç kandak bir ilah yok. Onda hoğaç o Allah'a ibadetini onca halis kılanlar. Sile, silenin Allah'a şerik keltirişte yalgan söyleyen yalgancılardan başka mesele sile. Ya kavmi, la es'alukum ala ma ad'ukum ileyhi min ihlasıl ibadeti lillah. وترك عبادة الأوثان أجرا ما أجري على دعوتي لكم إلا على الله الذي خلقني أفلا تعقلون فتميزوا بين الحق والباطل. أي خلق سلادن من سلاني Allah'a ibadetini oňçuluk kılışını ibaret ve butlarga ibadet kılışını taşlaşını ibaret. Men bu qan davetim binaen hiç kandak ecir ve işak talep kılmayman sizlerden. Bunu sormayman. Mening işakim, mening ecrim fakat mening sizlerine davetim qarta bolgan bu işakim faqatla meni yaratgan Allah'a ait. Allah meningki ecir mukofotimga kepil bolgan. Allah'ın alıma onu hakkını. Sizler bu vaqtda sizler kallarını işletmemsizler, akıl yürgüzmemsizler, aklan batılın ayrısını ayırmamsizler. Ve ya kavmi utlubu mağfiratallahi bil iman. Thumma tubu ileyhi min zunubikum. Fe innekum in fa'altum zâlike yursilul matara aleykum mutatabi'an kathira. فتكثر خيراتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم بكثرة ذرياتكم وتتابع النعم عليكم ولا تعرضوا عما دعوتكم إليه مصرين على إجرامكم. أي خلقم أي ملتم Utlubu mağfiratallahi bil iman. Allah'a iman keltirishlan Allah'ın mağfiretini, hatalıklarını kechirim kılış için talep kılanlar. Anından keyin Allah subhanahu wa ta'alaga sizlarning gunohingizdan
haqiqiy turib tövbe qilinglar. Chuqum sizlar agar shuni qilsanglar, Alloh sizlarga ko'p shundoq mutatabi arqa-marqa yomg'irni tushirib, demak, rizqinglarni mo'l qiladi. Sizlarning yaxshilik, barakatinglar zaminning sizlar foydalangan sizlar nima ko'p bo'ladi bu zaminda. Alloh subhanahu va taolo sizlarga quvvat ustiga quvvatinglar bilan birga quvvatni ziyoda qiladi. Quvvatan ila quvvatikum. Ya'ni ma'a quvvatikum bo'lsa kerak. Ma'a ba'zi ila ma'a mansim keladi. Ashurvatu Alloh subhanahu va taolo sizlarga kuchinglar bilan sizlarning urug' balvoqlaringlarni ko'p qilishlan va sizlarga bo'lgan ne'matni orqama-orqa shundoq ne'mat ato qilishlan sizlarning kuchinglarga kuch qo'shadi Alloh subhanahu va taolo. Unda va men iningga chaqirgan da'vatdan qanday qilmanglar, hech uningdan yuz yurmanglar. Sizlarning gunoh ma'siyatinglarning ustida ching turgan holda men qilgan da'vatning o'zidan hech qanday bosh tortmanglar. قالوا يا هود ما جئتنا بحجة واضحة على صحة ما تدعونا إليه وما نحن بتاركي آلهتنا التي نعبدها من أجل قولك وما نحن بمصدقين لك فيما تدعيه. Bu Hud aleyhisselam kavmi, yani at halkı, at kavmi şuna dedi ki, ey Hud, sen bizge, sen bizni eninga çakırgan ki sağlam, sihat ikenligiga röşen bir hüccet kılıp epkegen narsan. Ve biz olsak, ey Hud, ma ci'tena bi hüccetin vadihatin ala sihhati ma taduna ileyh. Epkemedin sen bizge, epkemedin sen bizge röşen bir hüccetni. Sen bizni inin çakırgan nasının sıhhat ekenligi, sağlam ekenligi röşen bir delilingni epkemedin. Sen deliling bununla kifoya qilmaydi. Ben bizni qanaat qildiranmading degandek. Ve biz olsak yine biz iniga senin sözünün, senin davetinin cahdiden biz ini onun için kulçuluk kıvatkan ilahimizni hem terk etmiş emas. Senin çakırığını onaylan biz kitip kalıp biz uzun bir atı boğumuzdan miras algan muşu butlağı ibadet kılışını ibaret bu ibadetimizni, bu ilahlarimizni herkes taşlamayız. Bu biz sen dava kılıvatkan Allah'ın elsi degan bu iddiayınga biz sana hem tasdiq qiluvchi emas, uni ham ishonmaymiz debdi bu. Xo'sh, oyat-i karimda hamda summa tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara. Anından keyin Alloh subhanahu va taolo tövbe qilinglar. İstiğfar qilinglar, Parvardigoringlar istig'for qilinglar. Allohga samimiy tövbe qilinglar. Nima uchun? Nimishqa Alloh subhanahu va taolo osmonni sizlarga nihoyatda nima mo'l shundoq nima qilib birdi bir midror. Midrorni kasiran mutatabia. Uni tuvan sharh qildina. Nihoyatda ko'p orqa-marqa yomg'ir demak ekan bu. Mushundaq osmonni avatib turdi. Osmonni avatmaydi-da, osmondan yomg'irni avatib turdi Alloh subhanahu va taolo. Bu osmon bu yomg'irning turar joyi. Bu yerda mahal qilindi, hol iroda qilindi. Yani mahal zikr qilindi. O ismi osmondan iborat. Buning uchun hol iroda qilindi. O ism matardan iborat. Buning demak majaz mursal demakchi. Majaz mursal mahal zikr hol iroda qilinsa. Yoki uning aksiki hol zikr qilinib mahal iroda qilinsa bu majaz mursal bo'lmoqchi edi. Yuqoriga o'tib ketdi bu.
Xo'sh, darsimizin davomi keyingi soat bo'ladi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.